san koi nai him ho yaum him ti zong kan he khapoi nang ma mu ding zong nu gelen kan nan nai khapoi hila tin zil na mana lo han thanom tan tan chin thu a sei zivin namil tang ta izat ve ka ki tip a izat ve ka pam pai a kangai che han lung lai nei dol boy ka lung gel ho ei dong silve kan ko tim thu aba sapenin phat phai pe tu pa pathim ko ma ki pathu ka sei nomin aban le ladies and gentlemen, welcome back to Making Jam channel. This is MAC on the video again. Tunia hi interview bo video hi le singer to songwriter hin aban le rapper jong hin ama hi famous ai ho ai mila la sa thim ta le mimin tang ta khat a hin ala ho tam da ne he diu hin ka ging chain a fan so hian lang ama la ho nani ngai saw tam ta nium di hin ama le ama hi amel hi ai khat ama hi iti sai di hom legend ai kiti ala sa awang chu atam zo chu nani ngai kha de ka ging chai aba le me pi ho ko ma kan sai kit nom chu hi le hi chi interview hi abula para a top chan nin ve pidi min kong team no mo ve ti chu kong sai no ma he aba le Making Jam channel hi a subscribe nai lo hon share le subscribe in bo pi vin lang a subscribe sa ho ko ma avelin ki pa thu kong sai no ki le ti chu kong sai no me. Now let's get back to the interview. Let's go. Bale question number 1 dingin ki pao min thang jong tu ni Making Jam channel ading apartment tam ta teong PJ wing ki pa thu ka sai no me ba sa penin abale question number 1 alu pe pe tu na question number 1 asu new khat mi pi hole na fans hole viewers wading hi self introduction new khat nong ki bol theidem Steven ka ke pa introduction kanai masangin Make and Jam chunga ki pa thu kain sein interview ki tiwa hi documented hi in khunung chan ge mi hon social media ti chu YouTube hian lang Instagram hi jong le a hin bet jing thei deu hi ji in hi ji tabang mail chi thei dinga interview na bol zom jing hon ji in na chung hon ki pa thu kain sei kamin hi le MC ja thang ho ki ba hi in mongbung wang khu sangai kot ko ma hu kana pin kana sei li da hi in kanu le kapa min chu hi le em thong kholol ho kip chu le em dei kholing ho kip hi in ama cha te la ali chan na mi get la ali chan na ka hi ke hi BA kana chain chu zo chun na to kana nei in kana to ka nga in BA ma ka tha sim kin in MU a khon BA hilowin MA 5 years integrated program in Hindustani classical music 2021 jan kana bol in hi le gale tolji in kana zom thei ta pon tu le tu a hi dilhia komen chilang khon jil thei hi in chule ne ki hol na bol thei te ho ka bole chule ke hi an se ma bang chun la jong ka saji in la sim jong chu ka bolin ka u emgin to ka ke thu ji honin chule music video jong izan ham khat kana bol do thewin chike jong le rapper amina wang chu rapper ka kit ti sampon hi jong le rap la jong chu ka bol ji ki pa me ki pa ma man ki pa le jing in to answer chu introduction chu viewers or fans on head nom de na to an introduction chu lingin challenge imazor si ni dang am he kha lo ho jang head de ko ging fan wala second question a chun nala sahi iti akuna nong ki pat aban le ipiti nong ki pat dan ip new khat nong ki pat do dan new khat nin sai pi thei devel hinga Mr. Steven la ka hong ki pat dan hi le ki ho ka hung pen le ka hung sai le na mong bu wang ho ki ti hi ai mi ho la a hin la thim te khu ti an heaven mun chom a hin mong bu
khu kiti le hin la thim te tin he jingun pu thong sat haukip ama injong la tampian simin action team zong anabolin hicha chun to ke kapa kapina kapa ho hin chele mi tampi hi action team ho chun na zawin chuki zong le amini sei me azong gam sung hian lang mi pi hon I het jingo pumang lo na hi in nu he chin hi in amho zalin zong mongbung khu la sathim te tin ani khe in chubana ke ka u nemi hokip amazon cookie idol ama sapian chun top 5 anala in hi cho tabang hin mongbung huwa anake seile na hi ji in khosunga khon ei jong chun howin hi han lang khanglai ki khop na hian lang hoila hi jong le la sa ho ani ki bol ji in ka he danin wang khununga hen kanu ho ka in kote ka ukana hon a he su ke on kum thum vel ka hi chun sports ki man na khat na hin pakai ka hin khu hi tila khu kana sa en he chu mi pi la kana sa masat pen chu he thading khat chu hi in chu zo chun 2011 chun hindi la khat cover song hindi la chele dhire dhire kitin ai pawa chu lungdei tin na a lyrics ka sunin hi chu cover ni ki bolin hi chu la sa la chu ama sa pen hung hin tin a ki khumla a hin la hi chi masang chun music la hi hawin hung dung ho chun ani ki sajingin sulfa kem ho jong kana zawji in chule 2013 na kuga te in pathin thilpi ti kitet na anane yon hi cha chun top 2 kana la in hi chun school dung ho jong solbrook a hi in silmat Christian Higher Secondary School hi chu ang chun la hi kana sajingin ki khop na ho hian lang chu jong le adi dia silmat awang chun la kana sa ji chun ozo hian lang higher secondary ho hian primary school class lang ho hi wen na amho ngai lu na le lungsi na chu kana changin hi cho chu ka het thei dana la sa langa kong ki pat dana hi ki paum be sin bale next question alut ki ditin Mr. Steven na YouTube channel hi nisai pi thei vem to viewers ho to na fans ho het thei YouTube channel hi YouTube lampang tu lai pang ki semela tech savvy ani ki hilo ahin na YouTube hong hi sumlon na thei hi tiong cho ani ki he phalo hi na hin la chom khat zo hin pathilong si zal chun tu nong hin ahong ki hebet men jong le amin jong he ani ki khel le len tu le tu awang hi Ambrose Music ti no maintain kala ho hi atam zo ho wang hi aumin la them khat wang hi ke to hi hen a hi in chele nang ka ngai dan ti hoi channel chuma omente ki pam ma jingin nala ho jong ka ngai ji bale na fans ka hi ve ki ho jong nala ho ka ngai le na o hi chum beli na ka ki fa ATM khat to Amy ho la sa la ding hin ATM na o hi PTM api na khat omin na ATM khat ingai le hin akia thein na ki feel thein ho ja na fans khat ka hi ti chu kan sei nu me ke abale next question alu rutin nala la ai hi Mr. Steven hoi chi pen nang la nala sa la lai hoi chi pen chu na dei penam thing a sen kalasim hola he ka dei pen ti ong hi om thei di pon kalasim zo si alang pen ka ki dei su ken ke hi iseile ke ma ki ngai sang ka bangin kala sima ka sa ho tyo hi ke ma no ka ki ngai jin kalung help pi thein na
hoi chi pen khu ngai pen ham ka ngai nom pen ti wang ka sei thei di hin hi chi mi ho wang kon angai ho wang kon nei le abangin mel hoi nang ka ngai nom pen ne abang kon ke to hi han abangin ka hin kho abangin ngai lung dei ti aza chum na hi tu kon na sei wen hi chi wang chu ke wang hin alang pen abon kon ka ngai nom me cáiทีมcáiทีมลาหน้าผู้ตันหน้าวันเลยละสันจังตั้มปีผู้สาวไอ้ขัดโอสาวตรงนั้นในตาดีเนี่ยcáiทีมมาจริงเอาก็ทีเลยมิสเตอร์สตีเวนเอ็มตังนั่นละสามมาสัตเป็นฮีอีพีฮัมวันเลยอีที่กุมชอมนี่ใส่ปีเทดีฮัมก็ละสามมาสัตเป็นti chan he ka he dana wang he lungdei chu he jing in na chima sanga he aki release lowa ka sa he phatin in nang bo kiti ho chon hin a hin la chong chu anaki release pon na hin la adang khat ka he chele ebitam aling se ne music album kaunemi album ama to alapi kasa aling se ne te puhol thangle uthang boy sing son in asim hi chi kasa hon chu zong chu ama saloi hin chi te ni chu hi chi zo chu ma satam ti wang chu ka he khan thei chat te hi pai ki pa me la sa to la phuti lo hi adang ipp da bo jem la sa ki kai noi hi ren lang hi jong le la sa la phu ti lo wa hen la zil ka bolin la hil zong ka bole chu ka sei thei hin te ki pa me oh next question alu pe tin a tile music teacher khat na hin music teacher ni hin a hi an experience ni khat ni sei pi thei divem music teacher tile ke hi ka sei ma bangin music hi kazil zong kazilin kahil zong kahilin ka he no hi ka thei kham khamen kahilin student ho phatsum na thei a hilatin hicha ka experience akuna ka sei thei cho hi le music hil hi mizo sin abol thein a hin la mizo sin music a hil thei wang chun azil hon aphat chum pi theidinga hil do chu apoimo pen na hin na hi ji chun music teacher phata hi na ding wang chun student phata hi ma sa chu angai ti chu wang chu kamodo in chu ki jong le music teacher he full time chu ka hinai pon hi jing la part time hi jing la kamu do the ho chu hi le music hi athanu matamin na hin la mi ho hin a hin jil ting ole hin ham akim valaya nga hi hong tam jin na ti chu ha salai ho bang e kha hi ke mai tu pingam lo na azil ba na zil zom nom talo thanom talo ti atame ti wang chu kamudo music teacher khat na hin music teacher ni na hin experience ne khat nin sei pi the divem music teacher he full time wang ka hi pon hi jeng jong la part time ma heta hi kazil na ho ki support theina ding jong hian chu jong le ka het kham ho hi mi ho phat chum pi the le ti hin mi hilin jong ka pangin hi cha ka mu do thei chu hi le mi zo si hi alang pin mi hil wang chan ki pang thein a hin la I hil chu azil hon aphat chum pi le hi chu aga so ti na hi in hi ja chu music teacher phata hi na dinga wang chu student phata jong hi nga in aban le music hi izil phat le hin mi hil jong hi music ki wa hi pon I pi hi jong le izil phat le hin mi hil hi phata ho thiem ta hil ho koma hi zil wanga pha ti chu kamu do hin chu ki jong le hi cha to experience a kona ka hin mu do chu hi le masang wang chun ke pon tu langin wang ai mi ho jong
hi chilam music lama hin zilna lama hin music zilna lama hin na I thanum tawin hi chi kipa umta hi ti kamudo ki pa ma ma jing e na tu sei tu adi thi ma jing Delhi Chamber Square hin na zawe ti ka hevin na chiwai mi tam ta jong a zaw nu mu bin mi pi ho heading in them khat ne se pi the di bem nge Delhi Chamber Choir hi semi professional choir hin iti a umdan cho hi le musician ho hi in hi lo le musician lo jong profession chum jong na professional musician hi lo jong te ka nan student a hi in lawyer hila ipi to mun ne hi jong le music team hian lang le team lo jong le lunglut na nei ho choir mi to la sa khom thanom ho zaw the a hi in la hi china ding khun audition ti chu basic knowledge ho bel ha na omin athanum ho dia wang chu try the hi na chu jong le ama odung jas khat a section soprano hian lang alto tenor bass dia khon ama vocal range dung ja hi chok an hop pi ben ke wang hele bass section ka jawe chukit le ai ho hin imu danu hi thilum dan to ke ba zilo dan chu ke hi Delhi Chamber Choir akapange katia le hin ka in kote hin chule loile pai hian lang in sungmi munchum chuma ho hi jong le hin hi chi ka pana hu lo ka nei a hi sa wen na hi chi hu a hi ji point hi chi choir ka pana ho membership zo kala ana hi chi membership fee zo ka pi hi in aji chu hi chi choir ai zaw na hu choir conductor ho khon choir la sa di dan ho ai hil zo hi ja ho chuki jong le Delhi a hu mun ho hu kijil na ding mun ho hu man be om pon na hi so da bang hin pi na ding thwa ho kijang ji hin chule hin sei saw be leng Delhi Chamber Choir ho hu 2014 na pa na chu kana pa na hi in hi chu hu season summer winter tia khona ki hom jin thaku bel kho la kijil ji in concert akinai ji in Christmas kon hovel lawang kon paid concert mi hon ahin ko ji win na hi chu khon sumho kilon hong chu om thei ji ti chu ka sei no me ki pamin lai kain sei num khat chu hi le la ya tua Delhi Chamber Choir na ti na ne khat na chu pure dedication ta bang dan cho na sei dan chu tile pure dedication jong chu hi pon chu khu ke hi music environment di ka dei ji na aban le Delhi ka thunu chu plan to gon ne ya Delhi khu ka kilungai pon na gale tol ji kicking lo hela gen chat pha lo hela Delhi khu ka ki mu hin hi cha khu adi ta chu corporate na kana to hi in chong kha jawa khu music ka lunglu ja chu Instagram ho khu choir ho ka ho le ka hin mo audition ka chia cha chu in la wa hin na hi ja ku na chu ke yong kalunggel hi hungnu ma na chuki jong le kazil do jong atama tam hi tan sight reading ho jong staff non ho kivet na la kizil hi jin na hi chaw khon khanto na kinein chuki se Halloween azaw ho hu hita ikipun khoma mi chum ikipun khom hi ji khun heta he anup na ta ang kamudo en kanei do ti chu ka sai no me ki pamin tua answer chu Paidro question to chun ki bang na mo ki bang chu ki pamin tua heta music join artist ho na ne khat artist chum ho na ki pun khom jiwa e le lan sa khom cha chu kan ve ji win na wa le ven no blessing in ba le mi ti ham na ki dot ho e le khat on kong ka ngai jin ti
ven nu ka sa ven nu ka ni sign na ban le 2014 na pa na ni join pan le chun sot thau ta chuna na le hotel le 2024 zo 2024 hotel le kum thu mi ta na ki pa mel next question alu rutin na hotel le next question na the favorite singer hi koi dem favorite singer di len international hi lang ai ho local hilen holo mi khat thu mi khat bo ti ka sei thei pon na international ti le ai ho ai mi adenga hi ken pumang lu na hi en pulin chunga hi na mo la sa ho ka ngai no men chikit jong le khat mizoram ho beta sangte I khup tong a hi na mo ho mizola ho asathim tamta om ta wen na so rapian ken ngai no mo be se kanai pon na jong le amin kan pha tu ka ngai nom di se en na chukit jong le kem hinga hin Bollywood na khon Shreya Ghosal khona ka ngai nom en Arjit to Atif Aslam tenyam khu ka ngai nom English singer sola awang khoile Lampia tam zo ho ka ngai nom en na prepara de nga wang Eminem khu kanewa pala kana ngai jing le kana ngai nom jing chu hin na chike jong le Michael M Silo na amo hi dong hi Lampin K-pop langa jong to Taeyang ho na Big Bang ho jong khu ngai nom mum ka sai le Lampia hen ka ngai nom hi singer ka ngai sang hi atam ta ka senum kha chu hi le Mr Steven M thang tuan ana choice ho chu good choice perfect le legend ngen hi win na ke jong ka de amo chu nong sei ho chu ka de ngen chang ta bang chu Big Bang on de la ji dragon akon gyal den ma so legend hi universal ngan ti ye kharan ki bang its ki bang thimi di da ne nem hin ti la khara ka de ki ma long ka de thokin aw the last question alu de tin prize achievement hi le memento to ki pa man ki hovel hi izavin san khatan ne sei pi thei din memento ti e ho china long pia he thil ho ki man na artist wa e ki ko ting la na ane ki ping ji in tam thim thoin na iza chana mang kha pon hin la lo hin na certificate ka mo hi le 2013 na pathin thil pi ki ten na iza second position na khong ja iza prize ka sam chu hi in chukit jong le adang hin dang wang hi achievement e ka nei lo phat ti ta aban bana in dei chu ai khat tam thoi wanga chu cham pang chu ani angai sa be si lo dan na excellence ki zolo ti ni ani chu chu lo pi chu nang ya dan pi chu mang ki ya dan chu ko ten next question alu de ten tun public figure khat nei tan mi zapi mi pi khat nei tan mi min thang khat nei tan na bro Steven em tang hi chiwa hin anop na le a ha na nin sei pi thei divem neu khat public figure ki ti phat len masang jong kan sei ji na ke hi public figure ti chat in wang ka ki koi nai pon na aji su influence ka hi zo pon ji chu to kala sa ho jong hi in langa hi in Delhi hen lang hoi lai hi jong le ka gin cha da na hen kala sa ho wang hi a he tamma ma jin na en la akom ba kom ke sen ke asapa ke hi wang koi man a do ji pon na chi a chu public figure wang chu ka ki ti thei je pon na
Instagram ho ve long khon account chu kan hin la na min na thang pia twa mel hoi nang hian lang lungdei hian lang ke to hi han kalung sit gen thei ke hi jing wangin tamta ka sa ho asapa chu Steven M thang ti chu heaven na ewa ke ka hi wang za mo he ji powen na zat dang elo le gam dang ho hian lang tu lai ai ho jong hi tawen na music video ha ki bol phat le ala sa ho hin ki tho jing ji o hin na hin la masang chun kala sa ho so ke kamel jong azaw ji pon na ji chun min a tho ho asa ni hi sa ji ben na lungdei jong khu tu chan hin min asapa ho bitam athopa James Kai na actor James Kai ho amal sa hi ati ben na ti chun a hian ke sa a hi ti chu a he ji po ben na ji chun anup na ha na ti wang chu ka henai ati de jing mi pi ho to ama bula kong sei tamang che chu he amai ka sei tamang chu legend hin ala ho ko ma to pan no amai ala sa chong ai di wa ama sa hi ai ti he lo di amai ka sei ka ti jun na mai humble dewa low key dewa ki mai wa legend na ala sa ani le ma mi ala ni te che chu he ka sei ani ki het min lang aba le meli hoi den ki het bo tu hin aba le next question alut ki rutin next question alut ki rutin album cassette le la ti ho veli izat momong nani khum nani sip tam album wang hi ake simpon na ake sim khapon ai wangen la wang hi izat ho vel ka sa do tel adi ta ka hi phachi sa ho tham phatata a records ti ho hi kala samma ma na iti vela thilani ke bola izat ti ho hi en la ka he ta nen la ho hi somlanga ho ta bang hi ka sa do tan ka changa ka sa en lang doi la ka sa en lang cover ho na la loi ki tha sa ho yong le abon nei izat ho vel chui tan tin la ki sim do wang hi le ake khum sa ho la ki khum nai lo ho wang hi zakhat ho vel hi hung hin tin na atam zo hi khum nai lo a hi na hila la ki sim do sa ki ji do sa ho hi tu gal sunga chu aki hal ha jong tampi kala not pumana aki hal jong tampi um ditan ka gel do zo lo long dim set denga hitan na je hotelo hela chu chisan jong chun tamna line tin music video wang he le mel hoi nang anaki bolin ke to hi han hi in abanin ka hin kho hi na cho chang chu anaki bol zowin cho chu le ke to hian ho chu le mel hoi nang to ka u em yen ama in script ho azi a direction ho aman bola na achani ki tho hin music video adang ho wang chai le daylight chan 5 a hi in nei ngai damin a hi in chong le hypria ham tyo official music video ham wang ka ta pon na dang ho jong na kala ho chu music video hen akimangi hotele tua singer tampa sanga hi la hi nang khadda hi agu thi mai tamta nan nei ani sa do nan dai na agu thi tele ja sei wang sei kit le ke sei da ta te yan chu la zakhat wali hi chu mo thu ta lo na zakhat chu isim do ho na nasim do jang chu ke to ko ka ki thu ji hen na ama sim ho long ke sim jong amen ka ki thu na ka sim hon ho jong om din na lam be chu la ka sim hon pa la khon amen chu Ambrose ka koi ji hon hi
ki pawmin aban next question alut pe peutin abale next question alut tin Mr. Steven Anthang na o hina hoi le jing in hoi ka sama mawin na fence te hi lang koi na o hi ai pitiam khat api na khat ane na ichi na o hi maintain na bol ji ta new khat nin sei pi thei diwam ka o hi itia ogin pa ton ti dham pa hele hi chi mi zo sia ke bang lo hin ami tung zu ya hena pathinin o za chum a hina pi hin na hitia ka o ngai nom om ji na ke yong ka ke pa na hi choi pathin pat thei bu na hi bowin a hin la sa thip na dia wang chele khat vocal warm up mo a hin na to ka ke bol jin vocal exercise so hi in zong le diction ti dam vowel so bi dan ho ko akizil jin na bala technique her khama kazil do ho na cho chu ka bol ji in I cho chu hung hin te ki pawmin next question alut ki tin bale next question achun si interesting question ta khadi hin na surprise me thi thip na nup ma khat ai wa na thip thei mo lo ti khat le mi lo sing ki nei hin na zabang hi na nei le nin sei pi thei di ben thep kan ma ka thip thei lo khat chu hi le painting art hi hin na mi ho jong hi ta hen kaji no men na ai wa to kan yawa panin tu chan hin mi kaji dan jong chu amit hi taw ki bola ana ku taw ga abil hi taw ke bola physical wal chu ka sun thei pon na ai la mi lim hian lang na thil dang lim hi jong le na drawing le painting ti lang hi ka tha no ma no ka bol thei lo ma chu a hin na adang jong hi ka thana ma ka bol thei lo jong din ai wa hi chi ka bol thei lo pen chu hin te tin ka gele gai ti mi chu mi zo shin ki nei gai ti me ngotele next question alut ki rutin mila ala na sa na masat pe na ipitin da om nervous am ni sei pi thei di mila na perform masat pe na ka perform masat pen chu pakai ka hin khu hi kum thum ka thina na he chi kyo lang thang sports ana he chi epi sports chu tam khelo eba he chi chunga na kana sa chu hin kaneo nalai ji chun itabang kana nervous am epitiam jang kan he pon na tu nunga ka he sun chu hi le chief guest pan som nga in a pi in hi cha chun ka in ko ten bible khat in a cho pi bil na hi chi chu ka gyal do thei hin adang wang chu itabanga kana sa ham tiong kai pon na ala chu pakai ka hin khu hi ti chu hi ti chu ka gyal do chu hi jing ki pam le jing in by next question alut ki rutin this question to next question alut ki rutin pathinin pass hale nap coming project so bina name ne khat nin sei pi thei diu ham upcoming project dil hen la ke sim do sa ke khum nai lo hi all la hen khum ding zong le ai thia zong le hen khat helawa album na gop khoma sip thei hi zong le hi zong ki ka tu men na zong le ma ba na hi pending project zong hi om hel hulin na music ho ki sim chai ta ka khum thei lo theu na cho en kol la khat hindi la khat project a ka ne hi
ka sa do zo nai pon na chong hi bol do ding chu ka tu ma hin chu ki zong le a ki sa do sa ka hin de hin adang dang ho dong na music video ho bol do zo hi le bol do ding te ho lung tu ma hin cho wang hi pathinen pha sa le all ola na ke wang che le kino lo ka hin aji chu la khat ka hin sim khu ake sip lai le ake sa ki ka khu kum li kum nga kum soma ki hi zo men na cho he chen all ola mabana he project ho he kan he ti chu kan sei no me ki pam le jing in by next question alu ki tin Mr. Steven M Thang to maban upcoming singers ho ko ma hi advice ipi na nei no upcoming singers ho ko ma ka advice non chu he le music ki ti hi thanai ta hi in music hi la hi isa ale ai jong ki pa en instrument ho jong ituma le ai jong ki pa en pathin ho na in jong ki mangen ai ma lungnup na din jong ki mang the dam do in jong ki mang the in hi choi aman cha da ni thi ma le hin music hi pachu ma hin a hin la music hi amang khil jong tam ta men na ki mang khil the hin ji chun he chi ki ka hi music hi man cha thi ma ai ma ding a hin midang ding a hin phat chum pi na dinga man ding a hi in chuki jong le music hi thil music kyo hi pon thil ki tip zo si chu thi mi nge ti le chu zil ding a hin na cha chu music hi las sa ding hian lang guitarist ding hian lang na instrumentalist adang dang music tum ging ho tum ding hi jong le na i thanup naw chu mo bol jing hiloin zilu hitin izilu wala chun I het naw chu a theme sound chu azila la chun theme be hin na theme lo jong azila la chun hung theme ai in na chun ha zilutin chong le la hi thil bol thei ta hi ti jong chu heutin ji chun hi chong hi ki wa na ki hin so na thei jong a hi ti jong hi ani gyal do ki no hitin na masang lai banga la ho hi lungnup na ding le hitai thanop na gol nup ma bo manding hi ta pon tu la ya hi ki wa na jong ki hin so na ki ni hol na jong man the hi tan na chi ja chu hi so na dinga chu certificate no hi nei na dinga hi zil ding na I thip kyu se hi ta pon certificate jong hi nei dinga hi chule music hi het hi loading chu lekha thim momon azil ding ti nong pon na lekha but lo ja music zil ding lekha but lo ja bol ga pe ding ai lo le music izil le chun lekha don lo ding ti na jong di lo na music jong hi ki zil hin lekha isim hong ki zil hin zil na ki ti zo si chuna phachu ma hi ji in hi cho hi hle khan po tin na music zil hong chu thep na za khan hi ji chun hi chong chun izilu wa le ki ha bol hi tin na hoite in khang to te ti chu ka hin sei nom hin chukit jong le upcoming hodinga ke sei hi ji chun la salui ho na la isanga masa ho hi amo ko mau hi ipiti bol dham lai sale pitiam ipiti sadam te na do ji na phain na aji chu ai sanga senior ho chu a het naw tam jate te hin na chi ja chu amo ai ki do a advice la la hin na ai dinga phachum tam ta isei pi thei de we hin na chu jong le am ho la sa ho la salui ho la sa da no ko nga ya ipiti sa awam ti ha ko na ho na I ke law la hin ai idea hi ai khat asu khang to we ti chu ka hin sei no ma hi ke pam le jing in to viewers ho to upcoming singers de ho ko ma kong senum chu hi le to Bro Steven M Thangi nong sei chu advice ong sei chu chi chu aman luma ma man lo tai hin na aman luma ma jing chi chu hoi de wana kila thi me wa na ki pom thi mu le chi chu chi advice chu namalang hun de wa na sa an za ka na pi de he ti chu kong sei no ma he piti pan kila le ai ho sunga hin music langa hin na ipiti pan kila le ang ki khan tau be thei dem nang gel dana ni han sei pi thei di
enjoy ka sei ma banga chu ho inam sungu ba hi inam sungu ti le ho hi achom chomi ni ki khen go le le ven na ki khen tumum lowa inam sung pum pi ho ma ka sei hin na music lama jong hi a hi in is ipilam pang hi jong le mi nung dal hi bo win na chi ji chun mi nung dal hi ji u hin hon a hin la tu khang hin ho jong yung khang to ta vin la sa ho ba music lam jong hi masang lai chun zillo jong hin na eti hin aima inborn talent inborn skill pathinin ipi now thimna pai mang chan na isaven na zillowa thim ngani hi ven na hiji chun zillowa ithip na ho hi mang cha hoten zil beo hetin hilehen I khan to diu music lama chu hung khan tan diu to diu hin na adang ho organizing ipiam askop dang ho wang chuna hi chu management ti long adang hong hitan na hi jong le musician ho dinga chu ipi hong le tu stage a hi a kho pen hi ngai kho pen hi izilova I ha zilova na mi hon khu azil ji ba khang to na hon I ha zil diu I khan to diu hi chu tu le tua angai chapena ka he na hi ki pam le jing aba le next question alut ki rutin next question alut ki rutin na hidden talent koiman san nan het pi be lo ai wanga koiman chako ma jong na so be lo koiman nan het pi be lo ai wang nang chun na thim ma ne khen hidden talent ne nin sei pi thei ben hidden talent ka khel do the na hidden talent ai wang hen kanu phat la kai mu thei hi pian hen te pa le mo te aja ni hidden talent hoi ta ha ne hi pa le mo ke ga ka than no ga de sang chu a te le next question alot ki roten lei sit pumpia hin la sa thim do si la hin lan sa khom pi thei di na dei pen khan na choose thei di na sa khom pi thei di chance nei hi le chun koi na sa khom pui na heng dem koi na sa khom pi nu kola ba he sia go sa ka than de na amani chu ka the good choice a choice hoi le jing in ba le ki pau min ba le next question alu ki ritin bro Steven na thang chi last question hi tan na last ending in mi pi hole na fans hole viewers ho koma na vai la nu mi pi seidi na ne mi pi hole ai ngai lo zo si ko ma ka hin sei num chu he le artist musician hian lang singer hian le amo zo si ke ma jong ka hi in ithil bol khat chu mi hin a hin deya a hin phat chum pia le hin agi ki pa in mi ho influence theya positive ta a phalam panga na mi hon angai nom naw a hi lo le hoya sa na ho a hin sei ting le hin ki pa om jen adi de in mel hoi nang a khon hichila kisim dan ho kho akisa dan ho kho ngai nom comment atama ma jing na jong ko ki pa men hicha kho mel hoi nang ko akisim dan jong hitan jong le music guitarist sk thang boy mate na ma jong kon guitar kho ngai ta na composition guitar composition hin bolen choja kho ngai chu ma hin na che mel hoi nang ti lo chun tua ka hin khu kitil kho theina dinga na ka hin khu tila a hello hoding chun hin seileng hi chi ka hin khu make in ama hin khu to sima hin ji hi cha ko na chu ken jong
aban chu ka gela la ho cha khora sian lang ipiong le ka hin simana he cha chu aban bana je sang a hi in emlet a hi in mk ho na mangkho a hi in hita chu ki thuana abana ri mi zong a hi na ta chu ki thu khoma hi chu hu ade atulai idin mon ba hi khamna the hat ma jing na khamna the a hi thalut hi kita ma hi tan jino la hi cho hi palgal kaya na pathil lambel kho ha ma jing ni hi chita bang struggle na ki humble na la hin na hi zo pathin panpi na ngai chat na la hin hi zo hong ki bol dong khu a message cho khu a hoi le jinge tia hin sei zong men aban le khangdong izan ham khan in zong comment ho khun ke zong hi chita bang din mona ka hi in hi chilai ka ngai in 80 khoma ma jinge ti ho zong ki mon na ami chanchi wang a ke sei thai hin zong le hi chong chu a ki mon cho chu thing pat a sei denga chu mi khat mai men la chu a phat chom pia zong la chun na ti chu isim lo hi ji in hi chita banga comment ho ki mo ji hin na ki pa ma jingen zong le la ho angai thein ngai no mom the ti ho ong ki mo phat la na ki pa ma jingen hi ji chun tu chana music video ki bol ho anavenoma chile la ho anangai nom ho do si chunga jong ki pa thu ka hin sein chukit jong le ai ngai lwa ai support jing ho lam choma na khat ve gelen ki gyal do zo hi jong le ka music lampia hin ai ki thu pi hala ai ngai lo hian lang ai support mi tam ta men na amo zo si chunga jong ki pa thu ka hin se ti chu hi chu ki jong le YouTube channel hong khu hetin aki the thang be pon hi jing jong le subscribe ho jong na hiti khun la hin ngai nom hon jong subscribe hin bol jing amo zo si chunga jong ki pa ti chu ka hin sei no ma hi ki pau min last but not the least mi pi ho hi lo le viewers ho ai lo le Steven M ta friends ho aki para top chen new view pi ho chunga ki pa tho kong sei no min aban le Steven M tham ko a jong apha man ta te man ta yung pi thai ji win jong avelin ki pa tho ka sei nom ki in aban le hi chi make and jam channel hi avelin subscribe le share nim bo pi win ta kong thum nom ki re he ken jang ka sei nom chu hi chu hin na hi ta banga ki holim na mana hi cha akona khalani be in aphat chum pi le tiana a hin pat do hon ji in make le jem jong amani chung jong ki pa thu ka sein chule amani jong hi ani hona la sa thi ma hi honin make jong hi la tam pita asa hitan ama hi English rap la jong hin aban le R&B ti dam na genre jong asaji na jem jong he le amai Hindustani ama he tu pe ni nom pon hi jong la na jem hi mai Hindustani la sa jong thi ma hi na chule English la ho jong to Melody Divas ki tiang na mong group khat na even hi chang khu la ngai ta sa do hen na lo ho to hi chu hi jin amani jong hi mabana jong hi amani jong la jong ahin sa hona na in ngai diu jong hi amani ka tip na jong a hin na ban le ikinep naw jong a hin ga sei dinga chu Michael M Silo le SP na amani jong chu ji cha ni yonin lan sa khomon le vetnom no mama jing na chita banga chu to jong mek le jem jong hita chu la hin sa khom han din jong na kha jong rapper hin kha singer hin na amani jong hita chu la hin sa khom ni ngalal jong om thowen na ki jong ka nga len mi pi hon jong ngalal deu ka ta sanin hi ji chun
ama ni ki thu pi thai nau jong chu subscribe ho jong chu hin na like ho jong chu hin na chong chu an bol he te ti chu ka hin tip na no ma he ka ke pa ki pai ke jang Western thang chunga aban le Western thang ki ho pi jong na nup le jingin ban le na palai din ban le na humble na nai khat na pa ki hen na energy ka feel thein ban le ka ki pai ti chu my hinge kong en mai ma jinge nai khat na patience to nei khat ho na skill to tua diam na talent to na creativity ho na wale mabana na project ho hian lang na thilbol di ho hi jong le na china di ho hian lang hi jong le pathin nan bu hen lang abon pathin nan pui hui jing hen ti chu kan sai pi no me he ki pa me ke jong ka ki pa